Kurumjari ma'am na yeng bahuri channel je Manem Mamou ni ko. Masi akogi sai gi 90 days tamana kilo marfu dagi 80 kilo dagi 50 kilo da matau karamna tan gi bnai je akoi viewer amani na hangbirak pagi zaina podcast mate ama tawjaw ni ko. Ado na ayu hogolak pagi routine ja ta hairo ni. Ayu ko hogolani ko hogolakan fresh to oiraganda haidi ising kharaga lumbu sabado luwam water do thae adu natraga su haidi khame kari ba sorry khame nati ko nimbu do ko champra mahi do adu ising asabada sunjalaga adu thae tha matungda haidi aidi gym nungadi kam sate ko ang je karodi adugi matungda nang breakfast sa prasadra I breakfast amusu skip to ko breakfast adraga dry fruit dum sare dry fruit to kai sage akhroot ne kaju ne badam ne kismis ne numidang tinga thamamani ko aduga adu sai aduga anam matam dai skip adum to breakfast ko breakfast abu matam jina ising tha matung da pung kya khena ge pung hai je ai adum kano te hai tare pung ani ama makhai gi sang adumai dum khena re kai na gan ai walking amuk su chat pa joi ko running hak to ko kilometer ani mo aduga running to da numitana adum walking oina dum chatle ko adu halakpa ga isai adu exercise ti marak sidna exercise ti to bro exercise ti angang sen maina exercise am kan to boding am de lamjen di ka dum chele running ko si manung da leiba ground si leise si dum around ama chele angang sen manina yam thamam ga chatpa ya dam ko dagi si je dum chele I gym nung kam sate ko ado yum da so dum haidi yoga gumba dum tawe ko punghai ma natra min ni food dum tawe ai hai jina nu ti ga dum yoga si to bro kamai tawe yoga skip to de kam ta skip to de adu gi matung da dangi lunch si kamai ta lunch ta kai ke sa ke ai pung ama natra ga baru makhai mang dum sare kai ke sa ge adu do ai sa ba se aham da kano dum chai haidi calf to yam sadre sa ku yam sadre duga fiber ga dogi protein ga dum anam na sare che ado sakti am sadrabni tanju sate idiamna do anam matamda akogi hawai je hawai thong ba je dum thonge ma nam matamda hawai thong ma hi je do salad ne adagi poha leidra khoi sempak ai di am kan ai di maman atang atang yam sade ko dry fruit to katang di khara dum sai ko du di tang tang ai na breakfast skip adugi matungda nungtinda kai ke exercise to ba khot pa nungtinda joya dum khara dum to we no ani rak ti dum to ko adum exercise na aham bada yang kan de ai kano tawde ko sabada 80% harga exercise te 20% mane to ide sabada number halle ai numidang je aduga nungthin gi pung kano da marim ke taw sai da ai coffee the ko black coffee the chini hapte sangom hapte kem hapte ai simple coffee phang da na green tea ama ma thak pa lai bro the green tea ju the ai adu le tra kan da ko adu coffee na number di the adu lamjen da ju ka energy ma na hape aduga nungthin je matam phanga chatle phangdra to yangang sen dani nai di ado nangi journey sida nang na supplement ahen ba ke sa ba guli nung li ama lai bro ai kem sa ba leite sida atang ba adai protein powder ado da kem leite go yum da dum lai ba duni chana sare ko ina protein hai je adu paneer budi khoi angang gi jam pam ni paneer adum khara adum sare ko numirang je paneer gumba adum khara sare ngau ro kholaga dagi chana adagi soya bean nam lai ba do bori do adu du khara sai aduga ai asida tangba kai mta isina guli sijina belaite protein powder sijina belaite asugum nei sai se aduga yumda hawai thongba je hawai makhan thongba si se dum salad ka dum chaba aduga lunch gi matung da dinner rikar wan da tawge dinner ai pung taru ko ki mamang taru ko dum tore taru makhayam dra kyam dinner gi quantity ji kyam cha ge dinner da quantity do da kam tai ge sida se leite ko ai dietitian da natam ni nai kam leite sida ai anam bana acham bada sai champut kuma khungdrum beans gajar gum je ado anam champut phula sari soup chu the ko soup se butter kitang ngauraga aduga jira kitang thada thum kitang thadaraga adu kitang haipeti minute ani hum dingok thoni adu ising hajalaga na cooker da ani rak tang kan thoga aduga grinder ta khairaga magi sum thoga du the ko asidagi ahen ba kem da tawde ko na na har jinde pung taruk phogi mamang da sa ta ga nang intermittent fasting 12 hour adugi sang de leire aduga ahen ba kem tawde ma'am ai omid diet ne ba ina tawise khama ba ai di one day meal jine ba ina sa di se okay sida ba mala tang ma kem sa ba leite sini ma'am sa ba ma'am dieting no oina tawbi da ba exercise ti kon do kari habini ida hana mukbang torom maduga dage mukbang sahi ama idi suromne ko lep je ai mukbang je ai marang mak tabu tawro jam to indi ai tong de du sa bu yamna ai di thau ju am chai ko da
ꯐꯦꯠꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯩ ꯀꯥꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯏ ꯆꯥꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯗꯣꯏꯅꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯣꯏꯈꯠꯂꯤ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯀꯩ ꯆꯥꯏ ꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯠꯇꯣꯔꯕꯅꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯜꯂꯦꯕ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤꯗ ꯉꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯆꯠꯂꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯧꯕ ꯑꯩ ꯀꯤꯂꯣ ꯑꯃꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯀꯝꯇ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯏ ꯐꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯧꯖꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯒꯨꯂꯤ ꯑꯗꯩ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯀꯩꯝ ꯆꯥꯗꯕꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯅ ꯈꯔ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯠ ꯆꯥꯛꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯊꯔꯒ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯇꯔꯃꯤꯇꯦꯟ ꯐꯥꯁꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯛꯄ ꯆꯤꯀꯟ ꯈꯔ ꯆꯥꯏꯀꯣ ꯆꯤꯀꯟꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯂꯤꯟ ꯃꯤꯟꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯔꯒꯦ ꯊꯝꯃꯒꯦ